na orang cuma nama tak dikon ni orang ni bimbang mana tak ke misal apa? Ni ada di sambul bidang nasi orang di sana. Cuma kira nama orang cuma ini. Tu nasile. Ni sambul lah. Oh ya Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bimbang tak mau ni kira orang bukan main orang. Kena dia Nabula FM. Apa nasile? Ni sambulu binaka sai kwengo na bagaleleka ni nonde tukutuku ero warire kina matebelo ai mai lo toka endindai na runa tangane ka tombo bera we 5 na kilogramo na cocaine na tangane Australia o Joseph Nayek na Borisk ke chose muriwanga ero ambite ki andua enandona dhala ni kiana dingomi na wainganga ero se tortinga wa beso na unongo na runa tangane ka nangai rongo di taraba na matabele wa levu na kisiongo na ikabitu ni singa ni bula katumai na buna na laki rongo dikina na matabele wa levu waya ambaleta na mbimbi ni kene tutu na kisiongo obiti endo beir na matani tu na pasifika ngangado binagatu na kiana biokani ke China ni ndolu makimai na ikavasa bulni ambaki ka tukuno borenge mani marama na ililu ni matani tu ni ruimbimbi na biokani ngo esa barita talanga nandua na tambana ni ritual alo mai China o mbani marama na kena leweno biti na matambo se dhake ni Asian Infrastructure Investment Bank barita na bunlawa o aya Said Kayum ni abaku ko takyo biti mai na matambo se dokobata ki Europe se European Union medingo mana bindindinati tugawawa watokai na Economic Partnership Agreement eka ni buno ya merawa ni tomani tingana politik ni suka na bi mata ni tubo Europe ka me kuatelanga ni walenga na bi boli baga mata tatako Said Kayum beir na leoni mbose ni beka me wadorongo na matambose dogobata ke Europe baga ta otaka na kena tosubinaka na mbula boilabo na so na mata ni tu en wasa pasifika kinangito ena mata taki New Zealand tiko ena rakabi tinika 5 o waisake na holo na dhaurubo ena nonda bonua ena bugu ni sota ke Argentina ena mbongi ndai ena sota ni rugby championship tukuna dhaurubo ngo ni sa atubo rau ena kena ngarabi na itabi ngo ena lewani taltinga na timu Australia o tebita kurindrani ena non rau na sota ke na timu ni South Africa ena tini na kaloko ena mbongi ni mataka na soto batangango mai dawe kiri na boleleka ni nonde tukutuku me nonda bata na kalungata ni moni madhawa Ni sambulu bina kana turna na kini marama ni bulu bina kana dhuru bau kini mone lewa ni bulu bina kana mone gotale nonda ngona ni wawa ikatalau ena mataka ena idai ena vendelana mai nei tasiri Numbulu maleka, go ni milote na isoro tambua. ena lomo ni vanua mai sianganga Yung bulare, go Samuel Samli. Na nonda ngona ni wawa ikatalau ena radio Fijuan nandomo eviti na vonga ni venu yanu. May no kini diwa ena bi mataka, moni tiki na pagrubuka. Nika inamaka.